Ya lobi wan we go moro fara na antidemonologie en we dena a pisi fu a kona ini fu a leri. En mi ben tegi yu taki Satan, ano ben de Satan fosfosi ma a ben de Lucifer. En wo lesi na ini Ezekiel tutenta aiti, vers tina sebi doro tina negi. A moi fu yu ben meki yu kisi hei memre. Dis na sangado etaigi a Satan. Ya, a moi fu yu ben meki yu kisi hei memre. A moi fu a Satan, abe de Lucifer en abe moi seriuso, abe de wan moi engel na gado fesi. Ya, en dat be meka kis hei memre. Wegodoro, yu lasi a glory nanga a koni fu yu. Na dat meki mi trowe yu na grong. So, sa wishikba, wishitak abe moi en abe kon hei memre. Da wishitaki a lasa glory en a lasa en koni. Dus anaba glory moro en anaba koni moro. So, en gado troweng na grong. So, wole iskodoro. Kounu be teki den teng luku sang emiti yu. Nanga sari de be luku yu. Yu doti den santa presi fu yu. Nomo fu den furu kruk tudu fu yu ede. Ishi. Dus dat want aki. Aben dena ini santa presi. Ma a meki den santa presi fen den vuroko den sansa gado gi en fudu. A mek den pori, a mek den no de bumoro na netlek gado be ano netlek gado be weyeng fu am begi eng. Ya na tapu na ini den santa presi san gado be pot eng. Maar a kong pori a wey di abe wey. Ya, ano be moi moro, ano be bung moro. Ya, doro den kruk tu du sa adu. Ya meleis go doro. Nanga fu atakru fasi fa yube bay e seri yu sani. Ya, dus abe duan lopori sani. Dat meki mi mi nagado. Dat meki wan faya begin brong ini yu. Lobi wante yu elesi yu Bible yu muluku te te asma etaki en asma etaka nga bigi letter dan dat a bigi letter te de poti bigi letter geng. Mi na nga bigi letter dat wan tak na gado. Ja, dat meki wan faya begin brong in you. Wan faya di brong you te noti fu you libi. Mi meki you trong asisi tapu agrong. Let fes alas ma di beluku you. Ala den tra engel bika be mek wan heer kru. A set wan heer kru. Takanga de mooi tak luku ja. Gado no geweldig aan om denk taka de wan sani. Usref sa tron gado. Nende opotegi gado. Nene ategi den taki da wo mek wan bigi kru. Da wo opofeti tegi gado. Madang ano ala de engel be de wang nanga eng. Bika moro furu fu de engel te gado sei. Ya ma wan her hipi fu de engel taki ye ujangai. Nende dati fechanga den tra engel nanga gado nende tra engel juku den nanga den strapu houru. Trowe gona grong. En den juku den te da alibi adi dibri da no bede di dibri na tenda tabe de Lucifer da afadong lek last wang en de trawan be luku fai sakai kong komitanga den bika de trep be da grong ka ba lobby wang ala de sansa me tegi you na sani sa machina ini openbaring maar me iwe lezen ja ook toe ja me go baka dat meki wan fire begin brong ini you gado make wan fire brong ineng wan fire di brong you te notif you libi dat wan tak Lucifer no demoro atron asisi mi meki you trong asisi tapu agrong let fes alas madi bem luku you ya de luku eng tak samsangeng gado fluken lobby wang wolis vers tina negi wolis godoro ala den folku di ben sabi yu ot napu nanga opomofo yu trong wang sani di egi frede lobby wang ye lesi
Mi wan make you schrijf luku in die Bijbel if a schrijf drape bika schrijf in dof mi. A schrijf take you trong wan sani di egi vrede. En you know o de fushi moro, nooit moro. Lobi wan. Deze actie schrijf tak fai bedoeld tak. Ino def shima itrowan sani di egi vrede. Dat wan tak atrowan tak ru sani lobi wan. Ja, toch? Omdat ik gado sorry meng na ini wang. Wang openbaring a make me shi eng. Ja. Ano in wan drink man na shimi shen so srefi mi bede na nga kring ai da mi e shi fa a feti na ini hemel da mi shi fa de fadong e komteleki a last wan di den juku trowe dat na a Lucifer srefi. Da di a fadon doro dape da mi shitaki gado sakain anugo gonen tapu ne gado let fire gang da den tra engel den kon vrede den kon skreki ja dan desref bede di bede nanga eng desref fadon ja de alama la lasi ishi da fire brong a Lucifer telekatron asisi madang in a asisi wan takrusanik motolobi wan takrusanik mopokong ya bika ade wan yeye en a transformeer tron wan takrusani en a takrusani dat moto ina asisi en dat na Satan lobby wang dat na a takrusani di de no de e feti tegi gado ano lobby gado en ano lobby wi ook tu lobby wang ja en ano defu shimoro bika nooit moro wine shi Lucifer gado fluku eng lobby wan bika abe wani opo eng srefi en fu feti tegi gado en a meki omentra engel de mei nanga eng ook tu lobby wan de be mek wan her bigi feti na ini hemel asan dat in opsa in wan momenti abe teki ting am chari wan her dege ina hemel lobby wan en gado strafing eng nanga ala den tra engel dat meki we karding fadong engel ja den de engel ete maar den de fadong engel lobby wang den tron fadong engel en de alamala fluku de alamala kontakru lek den basi Satan den nabi den san moro di debe abi alla den blessi alla den bung di debe abi alla den san di debe abi srefi den krachti di debe abi alla sani a glory fu den alla de sanda de lasi dat was shidem moro kring ushikaba want to pisi maar wo si den trapisi ook tu lobby wang wo leisi den en wo leisi dat meki wo leisi ini Yesaya tinafo vers 10 bikada we shida petaki abede nagado ma atfadong dus furus ma etaki taki gado anga di dibri de hori konfriari ano truyare a wortu gado isref lezen tak gado trouwen mopona in hemel en anabi krachti moro anabi machti moro isi so da wo lezi datina ini Yesaya woshi atori dat na in Yesaya tina fo en mek we lezi vers 9 da wo lezi vers 9 te doro erfu kan de wo lees chinso moro srefi. So sofi kan verstaan me moro bumi kami wani. Teken wan futu bakatra futu. Isabi to. Ino wan fetangin so sofu you kan begrijpen. Boom boom. Oké, me lees vers 9. Dede kondre na ondro sei. De ini jugu jugu. Fu kan giyu wan kona ini. Ai wiki den yeye fu ala den tiri man fu gron tapu. Ai meki ala den kounu fu den volku. Oppo fu den kounu sturu giyu. Den ala mala e bari yu wan kong na ini. En den e taigi yu taki. No yu sref kon swaki lek unu. Yu kontrong wang fu witu. Ishi? Na tori sambe taigi unu. Taki abende na hemel den be de alamala be feti tegi de engel nanga gado de engel die be hori na gado sei nanga engel de be feti maar den trawang nanga gado den juku den trowe na grong
En no den luku en taki ai kontu da de gen wan kona ini lobi wan. Den gen wan welcome. Taki sang I kon swaki lek wi tu. Ishi? Ascrivi kring kring in vers 10. Taki de teigi adi dibri taki no use refi kon swaki lek Ja? You kon trong wang fu wi tu. Vers 11. You saka kong ini dede kondre nanga ala you prodo. En nanga apoku fu harap di begi you prisiri. Worong na you bedi no. En worong na akrosi nanga sang ye tapu you skin ishi. Taki gado trowen tru. Ja, en adoro tena ini dede kondre. Pe gado strafu ding. Ja, gado trowe den go na grong. Ja, da den de ina grong. De mek den nesi na ina grong. Dede kondre na fu ding. So, vers 12. Fa you do fadong moposo na hemel. Ishi? Fa you do fadong moposo na hemel. You so wa mamanten stari. Man piking fu a kring fu day. Fa you do fadong so na grong. You di ben poti folku na you ondro. Ishi? En you ben praxeris revitaki mi o opo go na hemel. Mi opoti akonus turu fu mi moro heileki den stari fu gado. Mi osdong tena loktu fu savon. A bergi peden gado eko makandra. Mi o opo gona loktu psa den wolkus refi. Mi o deleki amoro hei gado. Ma prefu dati na dede kondre you osaka go. In amoro dipi peti. Lobi wang, you schreef sa lees a her pisi. Bika a pe ascrivi jaso. Ascrivi, asrefi pisi disi da de taki fu wan sma. Dat wan taki de kot odogi wan sma. A sansa ep sambe psananga Lucifer sambe psananga Satan lobi wang. Ja, dus dan mi wan make you verstaan taki ala de sandisi skrivi le jaso. Ja, ascrivi kring kring taki afadong mopa hemel en Allah sen krachti akon swaki lek den trawan tu bika den ala malagado fluku den a teka krachti fu en baka den kon swaki de abi libi wel lobi wan bika if den no be abi libi de bo dede furus mai den tak di dibri no ma dede ma moro yo teki a antidemonologie leri da yo kon verstaan taki no wan sani no dedi gado no kan do. Dat je kon verstaan moro nanga moro lobi wang. Sani no de, Jezus taken tu. Tak no wan san no de, di gado no mandu. Ja, efa wani ei teka ker alibi, mopo na di dibri. En ala den sani, den moi, den koni, ala den krachti, di debe abi, den sabi, ala de san dati gado puru na den. En de swaki sani lobi wang. Den de swaki sani